Watinda uri muthenya wa hatika nguhatike, aciari makihika gutwara ciana iria iraingira kirathi gia form 1 mathukuru-ini. Tauni-ini ya Naikuru giki nikio kiuma gicukiro kia mbere kuri aciari aingi makikinyia haha niguo kwandikithia maritwa ma arutwo nguo-ini cia thukuru oro undu umwe na indo ingi iria maretitio. Tunachonga viatu na tuna label uniform kwa wazazi ndo zisiende kuibiwa shule. Tuna charge kiatu pa 50 kiatu moja 50 bob na sheets na leso. Gikundi giki kia Mbeu njithi kiria kiukaine ta Amani kiambiririe mwaka-ini wa 2015 na o mwaka makoretwo makiamba hema haha niguo kuruta wira uyu wa guikirira arutwo maruri indo-ini ciao cia thukuru. Na mimi nimefurahia, napongeza wazazi kwa vile wametupe kazi mzuri. Ndio hata tuseme at least kumekuwa kuzuri juu hii kazi tunaona customer anajituma. Kutoka jana tumepata wateja kiasi. Juu pade mtu akosi nini yake, pesa yake. Kazi ni mzuri. Aciari nao makioneka gukenerera utungata wa gikundi giki. Na tumefurahia kuandikiwa majina juu ya vile manguo zinaweza potea kwa shule, unaweza kuipata kwa njia rahisi. Kwa hivyo tunawashukuru sana. Nyeri uria niwe muikariri giti wa gikundi giki ni agathiririe wira uyu na oho kuhe aciari mwihoko ati motungata mao matingi maconora. Juu tukiangalia pande ya hizi label tunaweka iko sawa. Juu hii kitu inakaa almost 10 years. Na kuo mwena wa Nyeri maundu mekuhanaga o ta uu. Kuringana na gikundi giki kia Mbeu njithi, riri ni ihinda riega ria kwimathira ona gutuika wira uyu ndukoragwo ri wa ihinda iraya. Riu ringiuga wira wikuo ni undu wa cukuru gucokwo no njurie thirikari tondu wira uyu no wa msimu wa shule matwethere mawira marita thirikari. Ona gutuika miekete eno ndionekaga kaingi, Mbeu njithi ni moritio gwithema ciigwatio cia kwaga mawira na kuhimbiria mieke minini iria yoneka. Handu-ini ha Kameme TV, njitagwo Ngina wa Wandurwa.